сайёҳӣ чун василаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ, соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ, манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ саҳми назаррас дорад. тибқи ҳадафҳои стратегии миллии рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 мероси бои таърихию фарҳангии Тоҷикистон, табиати нодири он бо кӯлҳо, ҳайвоноту растаниҳои нодир, инчунин кӯҳҳои баланд омили муҳим барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва афзоиши ҳиссаи соҳаи мазкур дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар маҳсуб меёбад. дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ пайваста рушд ёфта ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ба дастовардҳои назаррас ноил шуда ва дар арсаи байналмилалӣ соҳиби обрӯю эътибори хоса гардид. узвияти Тоҷикистон ба созмони ҷаҳонии сайёҳӣ, пазируфта шудани пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба узвияти Федератсияи умумиҷаҳонии шаҳрҳои сайёҳӣ, эълон гардидани шаҳри Душанбе пойтахти сайёҳии кишварҳои созмони ҳамкории иқтисодӣ дар солҳои 2020-2021 ба рӯйхати ЮНЕСКО дохил гардидани мавзеи таърихии Саразм, боғи миллӣ ва мероси ғайримоддии фарҳангӣ, чакан, санъати гулдузии ҷумҳурии Тоҷикистон, иди Наврӯз, оши палав, мусиқии шашмақом ва фалак, ҷашни сада, ҷашни меҳргон далели ин гуфтаҳо буда симои сайёҳии Тоҷикистон ба ҷаҳониён муаррифӣ гашт. Сафеддара маҷмӯаи сайёҳии лижаронӣ барои сайёҳони хориҷию дохилӣ, имконоти муосиру фароғ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалии сайёҳӣ, ин ҳама дар гӯшае аз Тоҷикистони соҳибистиқлол. Садои форами мусиқӣ, бозиҳои ҷолиб дар рӯи барфу як, шароити хубу муосири будубош ва чеҳраҳои гарму гулгун, ин ҳамаро метавон дар оғӯши табиати барфпӯши Сафеддара бинеду эҳсос намоед. Сафеддара ягона машқгоҳи варзишии зимистона дар Тоҷикистон буда ба мавзеи воқеан дилфиреби истироҳатию фароғатӣ ва машқу тамрингоҳи намудҳои гуногуни варзишии зимистона табдил ёфтааст. маҷмӯа дорои инфрасохтори зарурии замонавӣ буда дар он барои баргузории мусобиқаҳои варзишии зимистона ва истироҳату фароғати меҳмонону сокинони мамлакат тамоми шароитҳо муҳайё аст. ҳамин гуна хурсандии сокинону сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро дар маҷмӯаи Сафеддара ҳадду канор нест, зеро имрӯз аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст тамоми шароитҳо барои ҳам сайёҳони дохилӣ ҳам хориҷӣ дар маҷмӯаи Сафеддара муҳайё карда шудааст. ин ҳама аз он далолат медиҳад ки имрӯз дар мамлакат тамоми шароит барои сайёҳони дохилию хориҷӣ муҳайё карда шудааст. мо аз амрико бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадем ва айни ҳол дар маҷмӯаи сайёҳии Сафеддара қарор дорем. таъссуроти аввалине ки мо ба худ гирифтем ин табиати зебову боду ҳавои тоза, кӯҳҳои баланду зебо ва мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон аст. маконе ки айни ҳол қарор дорем дар миёни кӯҳҳои пур аз барф сохта шудааст ва ҳамчунон мо дар ин ҷо бо бозиҳои гуногуне ки тавассути навтарин технологияҳо ба мо пешкаш мешавад машғул мешавем ва ин барои мо хеле ҷолиб ва шавқовар аст. ҳамчунон Тоҷикистон хӯрокҳои миллӣ бениҳоят болаззат дорад, аз он ҷумла оши палов. мо ошро ҳангоме ки бори аввал истеъмол кардем ба мо хеле писанд омад. Тоҷикистон ва мардуми хубу меҳмоннавозаш ба мо писанд омад ва мо тасмим гирифтем ки барои як муддати дароз аз ҳама зебогиҳоу ҷолибтарин макони Тоҷикистон дидан намоем. маҷмӯа дар баландии 2300 метр аз сатҳи бар ҷойгир шудааст. иқлиму мавқеи ҷуғрофии ин минтақа дар дараи тагоби ноҳияи Варзоб имкон медиҳад ки барф дар ин ҷо то моҳи май боқӣ монда барои нафароне ки дӯстдори бозиҳои рӯи ях мебошанд имконияти хубе баҳри амалӣ намудани шуғли дӯстдоштаашон то охири фасли баҳор гардад. Сафеддара маконе аст ки имкон медиҳад сайёҳони дохилию хориҷӣ ба Тоҷикистон на танҳо дар фаслҳои баҳору тобистон, балки дар зимистон низ омада аз манзараҳои зебо, кӯҳу теппаҳои барфпӯш, обҳои нуқрагин ва ҳавои тозаи атрогин баҳра баранд. ملت خودتان همیشه سربلند داشته باشین. این امنیت تینجی آبادی که دارین، ممنون پرزیدنت تاجیکستان باشین. محترم امامعلی رحمان یک انسان به حد دلسوز هست و انسانی است که از همه ملت هست و به قدر ملت میرسد. بنابراین از جوان بچه‌ها خواهش دارم که قدر استقلالیت تاجیکستان بدانین
و همیشه کوشش کن استقلال در مراتب‌های بلند دنیا سربلند داشته باشه. این موضوع با طبیعت زیبا و خدمترسانی سطح بلند تا دیرگاه در خاطر سیاحان و گردشگران باقی مانده از زمستان‌های دیگر نیز آنها را نیز به سوی خویش می‌خواند. موضوع خوشمنظره سفیددره که در منطقه سیاحی ناحیه ورزاب جایگیر است، دارای امکانات وسیع در سمت استراحت و فراغت و رشد توریسم سیاحی و ورزشی میباشد. سفیددره حقیقتا تأثیراتlarım juda ajoyib. ما از ازبکستان آمدیم به سفیددره تاجیکستان. برای ما این موضوع خیلی مقبول شد، به خصوص باد و هوای فورم، آبها و چشمه های با صفا و از همه مهم انسان های مهمان دوست بودنشان. برای احترام مهمانوازی رحمت کلان و بینداره. Очень хороший курорт, советуем всем. Хорошие цены, природа классная. Нам очень понравилось. Приходите в Сафеддару. مهیا نمودن شرایط خوب خدمترسانی در موضع‌های استراحتی و فراغتی مملکت، استفاده ثمراناک ذخیره‌های طبیعی، معرفی شایسته طبیعت زیبا و پیش از همه تامین صلح و آرامی در مملکت امکان می‌دهد که تاجیکستان در مدت کوتاه در قطار مملکت‌های از جهت قبول سیاحان پیشرفته عالم مقام ارزنده پیدا نماید. با مقصد رشد و انکشاف ورزش لیژرانی در مملکت و همزمان با این آماده نمودن جوانان و نورسان به این نمود ورزش در موضع سفیددره مرکز ورزشی بنیاد شده است. آن امکانیت می‌دهد که جوانان و نورسان با استفاده از شرایط بهترین مهیا شده تمرین نموده در مسابقه‌های سطح منطقوی و بین‌المللی فعالانه اشتراک نمایند. همچنین در این موضع مهمانخانه زمانوی برای قبول تا 300 مهمان، مرکز سالمگردانی و تالار برگزاری کنفرانس ها عمل می نماید. اینچنین در حدود مجموعه 15 خانه علاهیده 1 و 2 آشیانه ساخت زمانوی از محصولات معاصر ساختمانی و چوب ساخته شده است. برای مهمانان و سیاحان دو راه تنابی، یکی به مسافه 1800 متر و دیگری به مسافه 2600 متر بنیاد گردیده در خدمت سیاحان و مهمانان قرار دارند. در این موضع راه نوی لیژرانی سامانی ساخته شده است. در اون راه‌های لیژرانی مجموعه از پایان تا به بالا 30 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. باید گفت که در تاجیکستان زیاده از 3000 یادگاری تاریخی و فرهنگی ثبت شده و حدودهای طبیعی مخصوص حفظ شونده طبیعت موجود بوده بر روند رشد سیاحی داخلی و بین المللی مساعدت نموده ایستاده است. طبق اطلاع کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، تنها در 9 ماه سال اول به جمهوری تاجیکستان زیاده از 1.5 میلیون شهروندان خارجی وارد گردیده است که از این شماره طبق اطلاع سازمان امید جهانی سیاحی که تاجیکستان عضو کامل حقوقی این سازمان بانفوذ میباشد، زیاده از 1,400,000 نفرش سیاحان خارجی میباشند. احدین نورالله، مهروز جمعه، مجمع لیژرانی سفیددره، اخبار.